Wataki meli yangu baharini bwana. Cha tuzame tuingie magazetini. Tuzame ndio bro. Mwachomo tele karibu sana tukumanyali amuri kirena kwa guchinguru munasa magazeti yeli tukulira nche buno butambe mbwate gazeti ya Taifa Leo gere tariki 12 cyumutinyo yo 8 asumwako yo 2026 litukuli Jumatatu. Sijui it is a crazy Monday. It is, yeah. Okay, it's very a crazy Monday. Yes. Okay. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kwa gazeti ni ya The Daily Nation chitariki chikoro kunga irenga 12 cyumutinyo gatano gatatu mwaka 2026 litukuli kurunga Jumatatu. Crazy Monday. It is very crazy. Yabona kwa heshima kubwa tupatie headline. Haitakuwa na heshima kwa sababu headline yenye bwata mangana getenta geteko gikeliga igasama bera Yesu Kristo Nazareti. Mbire nagi kelima pema na kuigwa. Battle for Raila's tough yani TURF. Ibichando chegegane ya Moseneta wa county ya Nairobi. Ndio. Muske Edwin Sifuna. Igondo chebi chagaiga ya Babu Owino mjumbe wa Embakasi East. Igondo che ebichagaiga ya Karoli Omondi na baraibande kwa sensemeli ya Linda Mwananchi. Ndio. Tata somugano yora sepeji ya kane ndugu yane dudu sigoro igo yabete gento kyogo kumisana alia se county ya Homa Bay. Chinga kia baraya baiga balinda Mwananchi bakolete taro ya boko cha se county ya Homa Bay. Ndio. Tata magena karutua. Chipara gatega chiagitire chitari kueteka. A lot of pull and pushes chiyo kukumia. My brother Dudu siaiga mugano yo diandu ormanya kukwane ento tete kukwana kikote banga. Linda Mwananchi babete very smart. Baga igabidi bono batumeke bichoro gete buse baite lakini finally bagasoa Homa Bay town without accessing it goetera chipara chiriko nyachia be kirembe korogoto babugete no bagweta yendo ke mongere na chire kwegena ntaraika seni track record ya magenderero maybe era cool for monto ko murai lakini allow me ntebe ngaki Linda Mwananchi nebwate leaders ya bange bwate baraba nafunzi abayasana baraila Odinga. Exactly. Exactly. Na ando sakuligireria abantu bono babwate chimbinu cha Raila Odinga igo barase Linda Mwananchi. Mboli bono gebekeiga inchekero nkuligireria gento ikurukunga ODM. Ndio. Igo nko majiko ya Raila Linda Mwananchi. Kero togo koromogano bo ODM nenjera babere bakore bintu byabo Raila kare moyo. Lakini ngira nega dudus. You know, let us be serious. This is our country. Enense ya ito dudus intubugatie ndengao. Togo chakutamira endugu yane. Ebintu byarochikanete Homa Bay yali igoro. Are those pictures utete korra sense honestly. Lakini muchando noroli. Ekegera into twese naba Kenya. We are Kenyans. Abaraye bonse bagulyo borayo bagulye kurwasa abakenya babachore. Problem bono ngayiro muchando ngayiro. Inkwaro che video ego soka my friend on national TV according translation yomubungo Homa Bay town ikurukunga gozenki Peter Kaluma. Agokwana mangana ama beyo gosegeta. Wono. Tidara rokubwatwa Tali okubu ekeombeke monga kikorogwa. NCIC wana gosengere. NCIC naro che bakulika very feeble statement igoro. Are we applying the law selectively? Wono. Oli no murai ocholira abantu bananchi bakabogete mambe bakamwakira chikura ogotenenero oli igoro kabisa otenenero oli igoro kwane bintu byoko kumitata gakia akuigereria anyway lakini umanya tenga matekera babu wina gotebanga antu twaru ase twaru nture sabali twarenge gotara koni chiase chi agenda cheito lakini yayo akaniro muntu goita kune ndugu yao sa umadana bota no mumuromi no umadana bota ikere babu wino mwake. Of course, mbare protected. Yes. Bodyguard. Yes. Insa abantu bagoita nambarabi. Abantu baimba minosa. Sincerely speaking, where is the Minister of Interior? Na akuru mu PS yo Interior bono na akuru erudie yo. Ebinde bigokoleka no. Mo Principal Secretary yo Interior. No akuru wali. Kalonzo Musyoka mutebeti bone tigemeremo. Mo PS yo. Steven Kalonzo Musyoka muraweka makia wiper. Patriotic Front. Hata betenga bono. Mo Principal Secretary bo bolendi bwaime
ajiuzulu nkuna gukora na lengeri yane mugoroba dudus igoro je chinse chinyinge kitabwati stability ya magana yo mulembe na kiansite emeli yae neriri nabo yansitega ekera abana inji gwikira bago feelinga tiga twerende se ikire ngorje ndiki abete Nepal kiline gente kebe sana teikero kia sama skania manene. I don't know nga the president of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Timati asa kwa nyorai karanste nga kia wake sabu ya erebune custodian yense ya Kenya. Ira nabono moina ngwa motegereri katika shawe endakwanite. Nyana kororanse ngai wo muntu gitoko teba ira umuntu gitaga kwana maheteri katika shago ya igona ka muigi no ire na thegete komotegerera muigi no bono yayuka lakini bono nga kituratige kumuntu and they saying very serious issues ta kwanete igoro ibinde bibya bete o mabeta bikwanete mapema agateba gonyo intelligence squeezing ko binyi ngote igwaro bizyo bokongu sana ne nabanyanyimbo kazi not ignoring kazi ipo. We need to have a conversation about this issue yere bwana, otherwise okay linda mwananchi bare ko iguri bakabasoma bibakoro mugutano bagende ngikiare koba okay. Do you want to tell me Ronald Mayaka Brigadier abasa embaro sivinto byabo gosaba batebenga no we want to block now linda mwananchi? No they cannot. No. Hu ni ubabe tu wa kisiasa abarai bagulinga tigatulende ngome bon proof point iki atera kina boli nabo aboko segeta baitunzana boja kukaniba gwakire chikura inyora a general election ingochere kiro monta ochikwegerera my friend yo mo MCA yo mo MP kiro monta so. And you know another thing, ayebuno murai kwabekira abana baitirwe no mayetekero kenda aba babere baitwa na bari ocha kogera kero kenda ando ile chikura echigo cha gukobora ibere o fail toira mwana ogora sepeji akana se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, Sifuna atikiza ngome ya Wanga. Sifuna atikiza ngome ya Wanga. Gladys Wanga no mugabana bwe county ya Homa Bay. Edini Sifuna no murai bwo murengo lyo linda mwananchi nege kosi kya litukole igoroko bali getichi mbinu chinyinge gotema kubinya na gosoaime yo muchio monene Homa Bay, lakini mbakolete umo sangerekano chinsemo chia ndiwalia sindo people showed up abantu bachabange sana igo baso ete Homa Bay town botuko, lakini still bantu balengo babaganyete na raidi ni Sifuna kaligita so mutandao yo Facebook igasa bituko abera soko ikabutuko lakini abanaji ba understanding ndo bale gwetera. Yes, lakini finally mbaso ete Homa Bay town. Oyo numugano oire chinguru munasipi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo na ndekero chingome jichia Raila Odinga charete liberera sana because osa kuligereria indeed onye obusibole bwe katiba ya ito obusibole bwe katiba ya iteruete boye guri bagaborolekana kero monta tuale obusibole bwo gukora umusangiririkano ye na gukwana mangana ali gicha atari gutwara bonde bwonsi. Yes, aeto chionje tumutageti to genda imukutano yo horagaki no. And I want to believe linda mwananchi mbabwa the protocols na machikonsi atakira bakamako genda Mabei bone ekoro ne gutemba gura apply bono psychology yege ntege bali guti kubono bakoro bakutaro peacefully wala news yaja go awala wali ile koinda ne kuruma ne kuruma aki karo kende getitira yaja go veki yo kubia atapozi yuki bako eres no to some extent broad based government ngojegera yale. Yes, ngojegera yale ekera definitely what the president yale yaje guthinga otherwise abambara biano ja ngaki boko gerezaki ngaki abambwa temba ambarabi nabali doja ali barabi ya zade tibusaga ki usiye goro tazo tenera chelu igo kwali geribia ngikirage rorojo moto igamba swali naona ete wapo idia talimaya egasi enkongu sana roboti norora sipicha kabiri gazeti ya Taifa Leo peji kabira se gazeti ya The Daily Nation ne bwatu mugano kibona balimu beso kire kwamiriri sana guidelines yichicharu wetu na Teacher Service Commission igoro yoko batanga balimu igoro yenchera bagutumika social media
itagete kuregulate ngabande kero kende barakore bintu geta social media chi Facebook wezire chi TikTok ni Yes. Instagram kero kende bikoma chiko bolera masikani profession y'obwalimu bayiro liwetamo na kero kende go intimidate abande no omwalimu tigarorekana ko omwalimu you know kwa sababu besides ya gosomie lesson plan yao yes egentungire bado umworoki wabwenerete gosoma kurwa sole by how kwe handle no nekero gosomie class. And again, once a teacher always a teacher. Yes. Not necessarily ngana banafunzi boko gosomia abantu bande wikaniko ngende page yo mwalimu sai gosomia ndo mwalimu aligete oikanta ke komanyanga ki mwalimu ngiye kalika nkibwato bwamate no mwalimu ngocha kere bona no mwalimu uligete one time nabolite banafunzi ngege tukebeka igoboli kunga ngonjurwa robe buna one of the teachers ndio abali bene bako basomika ngora atakekoba abantu bakajoro mwalimu gete sana resoundingly. But did you know what the simple was? The simple reason was in the school yaba isike yaling bakante binga encherago dress. You can imagine iga masikani naro gonaro nencherago dress ngongusera and that is why ntali kulika so mutandaro isi gosogo chunjuga pi so asipicha kabire ni watu roboti ga iganga ki abali kemangana mayeba batigero tuchinko mase ekero bali go cover etue ya linda mwananchi mwana actually no hani abali kibakuru bagachi kamera bauru chikali cyabo cyemeremo chisimi baurwa muri kemangana nerenki yakora nani nero kworokia bakarase getenge to kenderete na kieke ada isima de without media we mesangirikane bagora te make sense peje gata ndo limone bwato mwana kibono judiciary ya bwato kire curriculum era chiko konya bana chibina igoro yenchera bara chigo tegerera uko musana no konde wensi kora hene kiwe kero bachorio banene ba 2027 bura kolekana emergency ya Kenya. Epeche gata gazeti ya Taifa Leo bwato roboti ngakibono murai wike makia Wiper Steven Kalonzo Musyoka amuganiri bono muri butamba se wizara y'obulendi bwaime Moske Raymond Omoro gwetigimire muri morioka kubwatekana nobuke babogo bonge sana bwarorekanire gusebwa hene kiwe emergency ya Kenya. Are you telling me abantu bali ya chiguni kiriye bweta banyanyimbo chinguru? Peje gata ona kabire ni bwato mugano ngana ki onde bwensi ura chikuira chikura 2027 inkiara chigopambana nakyo oyo robi siense kogendera osomo ngai se gosoa. Number 1 Kenya boni kama deni yaikire 13 trillion. Number 2 angry youth abasai barorekanire batari gotoerera buya baranyora muntu wa address issues chiabo kolengana no mugano yoga. And number 3 a divided nation. Inze ya Kenya yarorekanire gutwara kubagika no konene sana ono mugano ra sepeji ya gatano na kabira se gazeti yega asepeji ya gatano ne bwato roboti ngakibono okobori kwarurwe gochia actually nababunge batagete koreise concern ndocho mubunge bwe constituency ya KISII North Omoske Adams Koril igatabiro kumade MTC that is Kenya Medical Training Colleges gochikwagachwa nechibes cha CDF National Government Constituency Development Fund bonagata getenga chiskuru just chikwagachwa gakionye MTC yagachwa likegogi abantu bakitutu chache North wikagire marani actually amabagaru wemake enamba getere specific nga amabaga 10 gare specifically reserved ya sabantu barali bakure constituency hiyo. I mean total support. Hata mimi nakubali kwa sababu ngitogo twara lige nteke nyoroga iga lakini bantu bara odia bali ko benefit yo na bakwabuza agi azama zikaria mali kwabuza zikiri kikwani hiyo andegenteke nkeme kino nabana bakoromokia ikiagera mba madenga kina bongo join MTC regali bagali anendro so the only thing I need to do no wakoromokia nyore giredi ke kombeko there is a factory nere cha entata idugwana litalia ya iga implement tigentekyo bate betenga 30% yabantu bakolega asyo lazima barua zero quality ya factory yaga bono rero meaning bono yokwagaje factory ya gatiye sababu nere gatiye sababu chichiko gere yaga achwa ngose konyero kozi that is it abantu bwate suguma abajole chiro yesu that is it factory yekonya sa igukina exactly improve the economy of that place. Anyway, asipichi ya katika gazeti ya Taifa Leo bwato roboti gaiga
igoronga ngakibono abamenyi be county ya Meru bono nigo babekire kinase kigambero koigania serikali koire getambukiro limo lioka liogosiria obosagani bwe obokebago bogenderete ase chinsemecho epeji ya Karengeye peji gatano gato nibwa tumaronga na kibono Kenya Revenue Authority KRA yanyorire chinguru bono chiugo chiego saisa chi account chabakori emberemo na employers bali batari ko comply aso waka ne evangelia housing levy ya 1.5%. Gamategera Dr. Buru Oginga agarara sekitazenia kemo ge TV akaboli uri goro ya presidential candidates especially abale nsema yo kwamilia serikali akaboli what about Matiang'i agata Matiang'i zana administrator time dinge kara wako mwabo wake tatiga bono Matiang'i kwiranderia ngegentekio akairĩria njĩra gĩtĩntamba thĩna naira nĩribo kero mũriki oyo mare kũmũbũria kera arĩ ngĩ chinsema I think chinsemo chia Narok agateba nje bono Oburu Odinga no mwaka is like my father so kene iyo cia gũkora njĩthiri gũtiri nakio eretari nyasaye eretari mũbani otherwise no age difference gati ya don't expect that ikorumbe ngiranĩri kende gionsi igũrũ ya Oburu Oginga eretari nyasaye eretari mũbani so keria cia gũkora nyengeri gũnsumbua asito ikire Kenya bono iga we need a manager or a leader liboli kwa boli bono na ndene conversation for now conversation ni ngongusana ora base kuimukia ngongusana kento jitoliranirire ngongusana magano no lega my brother sepeji komingana ki chibesa chiabere chikube kwensemo kwagacha chipara sichinsemo oimense ya Kenya ne state ye chipare chibuna chikororekana bono igazi you speaking after chibesa chibillion chiabere spent on this bakoli mirema se county ya Nairobi na baratige miremo rero especially bali ba kwabusa bantaro around 19,000 workers asengenjo mbara aka university chiabo chimosharo July mutinyi wa town akabere ine county ya Busonga naro chesaki lakini gutara se mitandao ngala bomba sharo ra nyoro sino yo last month wari to jogoro yo town akata I saw that if it's legit I saw you ele rubaga teligo tara so mitandao ga moro tiambo mongora kiagera tindali rora ndiatalete sana mbia ko basinsia yep no mato mu waziri bwobole miaiga Kenya obole minobo tugi iga Kenya Minister of Agriculture akiona Mutaikawe Mutaikawe igatabire ngense tego chia koingeru nenchara nonya amangana climate change kale muntu karodikira akainikaja wirida manager ntuatiga nakotega ki ndoja tokeligera ni baadaye rechika kichia anyway I don't matter why sababu chia yako the very manager so Mutaikawe timaiti what happened dikiagara na motegerera taigukwana raisi lakini na motegerera gukwana statement ya motingi wedinga Mutaikawe gukwana ikiagara the way na motegerera tagukwana no likwana nenjera na mumanyeta gukwana no initially mugaba okay oyo kabiro mugaba no nakuru liki nyanjui natinda moyiwo of late gukwana no waziri ari bono bwe trade bono trade yara mangana yo boncholiye tinda moyiwo gukwana of late agina ande mbiya gukira abanyoro mu minister yo kurungale sigwaombe of late tinda moyiwo kora Mount Kenya ye mbuya gukira njira nere bire asmurakira ikokira na rwandi ni nyoro najige tabariki bamagana mayina gwate genda te gukwana magoro barero tigakwa ni gento rigati kashagwa te bakumushira butuko ate ati kabagende mugaso na nabwate gikosi kiage gucunjuga turi gocha musaigo okaru beti kiage koru kabisa rege kosi turi gocha oswa igora isi na nabora likiwe bito vikensi
katika tia gazeti yake pull out ya DM2 lero na magana bakumulikira iguru yege songo English literature kine ntogego interest sana ba aboro kiwa because iko kunga high schooler abwa saba nafunzi be ezukuru ya Starehe Boy Center bagendrete ni initiative yogo cycle yoko gendia enyange for 1000 kilometers irinde koreis chimilioni 10 o support abana bakasoma seskuru yiga bakuru basichinka chintaka you know Starehe Boy Center abo yachageti wa century ngabone iyo yogo konya abana bali bright lakini batari kwenyara director nere yakwete yakurukunga Griffins ya Starehe I think that Starehe tacheta ko the same again gachekaira nansake chискuru chiria only high school abana bakubege binyasa chiform chiospi ebana chискuru chiria chiabo Starehe Girls Starehe Boy Center oligeri chiabo Olympic School Pangani Girls chискuru chiri ochiakaigwe kanire sana chiabo mangu akindi matinge kia bamasoma baraisi bono school nere yakurukunga kanga tata yachitega si kanga madelia time ya lenge very serious was it Kanga Boys? Yes, Kanga Boys. Ilikuwa pale shule ilikuwa nafanya vizuri lakini baona masoma ya tata kabaji skuru chikonya wali abana bako yeta ku Rwanda usikuru ndio I think it's because ranking ya bete scrapped off which to me yakonya te skuru jinde chinyinge chigacha kumachiko iwekana kena inde agaese gake anyway chikuru nchira mage kubuna chiabo Moi High School a back page ogatinga kitimi yase no yagwete igoro komba iga kombe kiege bono genge tukimaidi ne abori umuntu kubori mbo igotoli aware no I'm not aware I'm not ngege yari waga machando batro okobolia kombe kana ne kurukunga community shield ado eti waite the Man City eboro kakamugate abanyanga ari taligori bosaigo isatu bosapi no mbuya bachestikia n'abanyangongo lende Arsenal by the way walicheza game poa na ende tima itiki kiabera the Man City I didn't expect mupira unga bunolia kuru ase Man City ose bacha yatake kombe ke bono gendonge kego chaywa kombe komwawiru mwabwirwe gendonge kego chay wate kende go seto swedo ndo acha tuingie kwa dondo haraka upesi tubwate by the way tubwata kubisakuru wase kiombeke gya matatu watakuja hapa leo tasungumza mawili matatu arafu keminanege kiabura bugi achakira kwa leto mo chando monne ase kaunti ya Nyamira constituency ya Burabweye ya chakira kwa iconic sana kiagera bono enjere bido bigokoro byo kumwe the style of politics is changing it's me I'm liking it on this angle yansire kwa bono idea based tiatuligererie bintu bikorolekana isi murarake baso I'm sorry kogenda second chinge murarake baso realized he is young and he has done nothing in Borabu. Yes, but now for him to make sense na kuba relevant kuikara agenda ko audit bintu byakorirwo the records korwa sorry ta general ya kire meoli akirianze kia pambu egurigis ego pambu majike simagita hiyo lakini vitu vyote vile kana akise tulile ngomu vitu vile kana you know let's people critique bintu enchirenga buneli ati abantu baboria maborio mate nelinga abantu bamaitinga documents chiri they are public documents yes wanze mura yo mara teteka public document private that's no omuzubati ole mura yako koteba ante madara ataki para que televiki rapinga ragasungu mutandao agiro romemengora abakenya bangainie tumubera kweli ukwana geto kumba umumoto raragi yake bijama gutugutu mutandao era televiki para que televiki rapinga pidia banda bake bana koenekia nane na royo ndo gukwana igoro para ya ibacho gose kurugero ibacho kira miere mwenye iyo ngaye to ebuse kantu bega akini mbuja kulika yabona nyakoro maitenga tuli ngakimukuru kabantu bali na babo Pierre Lumumba babo the late wa malo kijana
Tuli oreta likanse ni president ko rangu twale gasakara kae Kenya lazima oko brombuta azimuli gelia sasa nkinote tisali nande ko ikobo mungaini ekiara bora ro binto tunaingia Sabasaba Mombasa. Sabasaba Mombasa. Mtaa wa Sabasaba. Mombasa kule Kostini. Bana Mombasa. Matabana Mombasa batora chikanisa jinyinge. Igoti kante beno Mombasa bwe kanisa ya mochi sema cha Sabasaba Mombasa. Pasta ekeroko iwili ta pasta ngige gocha sobongo. Enali gotanta na of late. Asama tukaya bwango. Na kinate bera ne chikanisa cha buchira babasta bagotwara. So na bora toro bukulikanu nonyana baba basta nkwarenga wali kana ko nende ke basta be Adventista mbango gete sana samatanga ya mabete somewhere babasi. Na baba gikirete bana siasa bagatene na boli bagaji jukwa bonse babasta. Bakagikelia bana siasa piba kabakiri na anda bakabwate mochoko. Mubasta oyo no mubasta bwe kanisa yamo. Sabasaba Mombasa. Ono leno ma to muntu no muntu na kiro muntu nabwata matemu aye ko bwaye na bototanyora matemu bwe kaina at the same time. Kubwate kananga kibwe begete na mama likakotebanga toigo temu wetani ko autajaribiwa kuliko uwezo wako ule. Ndio. Ono basta lende turojirende weekend scenario chikanisa chinyinge chikoba either Sunday go Saturday na Friday nenkobere bono mubasto kolire mangane kanisa weekend igobone weekend yaye weekdays alierati mugete alibastati mugete agora onjokana na koranga kiense kogenda Mombasa agora agende beach alia onjokana koranga kiekogenda bono gaika Sabasaba timati usaitani onera saikara stengo charo kumisani kere bintu mbire na ndago chote biwe biyo kumia paka ndende kerata liagwea oigo kana nganje tukasegete ya bidi abo kera ndachukura royo likufungacha ningo aboro lesura yo kagakora ni vaidira ni mumera ko namba era bora ndarago arago korere tikyo kumia na bro ndo date banga tamira saitani otherwise taiyete ko chale bora libo mumerane bono mubasto yo mataka agaheta angene nyumba yo kwegokia gereta angene nyumba yo kwegokia tetebe kanitinga na atumigete kenyugwa kenda se nyumba iyo ti mungacha lakini mba umeranete no munyaruko yo mogokore mirima se nyumba iyo kwegokia muswatu yakamogokia pasta pasta kanyora matemu pasta na what the people nero what the people kabisa buronge mke wa pasta bono omaetu musiko yo akamwa basta matemu nga basta gana toswama tairasu mutu mekeke nyugwe kiroronto bwate binyugwe biororo birosiri binde na matunda pasta rubuko na kusiba ngora ga igatura kwana tuchine no musiko nako get pasta so pasta kero kenda ba no uswati umanyire bo no kate bono umanyire bo litanga ni interest ya pasta nini na kadhalika bakasoya nyumbe ime pasta na bwate jimbunja yake tinte bane jisadaka usiki kina bwate besa pasta bakasoya nyumba yo kwegokia chinsa chiambo baso cyale akasiki kwa mbali kako bagakeli ogichinsa nchira ikalikomentwa bagaikaransa sekete kone bagakanyeka bakagambange 1.5 hours timaiti pasta gosengo eti alenge kebungo ime timaiti gosengo tera ngora ajuti ale jiabo nchimanyiri lakini chinkwana nchi akora tuchigeka finally bakagambo moise koyo ole gukora sinyumbe yo kwegokia ekirenga kia yere ni chibesa asekende giyonse kiriago korabu ekirenga kia ningi ebesa agijanya orebesa bakaigwana na basta basta bono ogochigutabuka kia ibwa muramulire beto macho no bora sinyugo manyanga jisa kiara chita yanchiro chiko ya komesa mesali na ndo tarajinara divide turiko mayandi bwirete basta kobe ense morenuso apogoroba basta irangora kigotwalira haraka adera odora
Jitukutukunjirisika. Pastor mabito bono. Akatena otora. Oiga kabu yaza jide josi. Kwani ari mukungu chikuboli Pastor. Ai. Oma the finally Pastor akakora kurara salia. Pastor akakora kurara salia. Kanyorwe nyombe ya Maria elindaganye umunyarukuri kegera amachiko naro agokora se nyumba yo kwegokia. Oli ale gotigega sibona chikumwate ni pastor fully, it means pastor ngwa kana arenge off. Yichibesa gete Chibegire. chibege chiko bandenera ngoyorura asebono. You see? Yeah. Wano egabidi aganyoli bakachinsa inyene nusu isano akole mirimo ligerenga bamanya guchikumerana. Ikababo. Lakini onekero yababo chibesa nchire konye chi atumikira. Chialengi chinyinga ke pastor atumikire. Binyungwa bike na kadarike ndagira korosia. Kiate robere tibanga ngeminga kiago cha kuspend. Wane ntokia beto mai tenkelinga ekero bwa kimambia. Umwisi kulia kama tebinga bono basta siya ikiri umaete kwa huduma zangu ni 1500 sasa. Kala za Kenya. Hela za Kenya zisa Tanzania bwana wala za Uganda. Wana basuku mekai timbu ati chige ntokokora na gwegena naye nyegene. Tigangende nyumba. Ndore kiganja kiane. Nyegeri yake. Njibwatuke gocha. Njibwatuke. Toji chinsa chiemere mu nchira igachi umwise kolia na ari free. Kama daitona ngolini enduti. Lakini agakira nere pigipigi gete atagete kumanya pastor ya sako enda bakanga ini kesi atamoeti. Oro kiwe direction. Oro kiwe direction. Akamubwati ngora pastor akagenda gasoboye oyakarora boye no aswalia. Akagenda. Akaganya pastor musomere base tamutomereti. Musikoli tukeli makabuka mapema. Akagenda bako pastor. Gatura agatemu mondo ndagete pastor ninde nengana. Pastor goturuo kuboka gocha. Yuko mutura numugino. Mukayo mutulire. Nchorora ga igatukumanya gusuno. Pastor no wake. Tokumanya gusuno mubwata ni ujira. Ngodi ajira na bora ko sabeta gete baminda ko roma sabana mangi. Pastor kosogate namorangu mukaya ate ne kurumaega. Pastor keraro muisukoliyo. Muisukoli unarara pastor bona gasuka gujanga sa abona nyumba gujia. Pastor kunyuranga wowe tali oli na wewe na tone gutumira bese linanya kumutumira. Na nyumba bese teliyo. Pastor age sinse akagireka. Age stayagaga. Age sinse. Age zuru muntu gireka. Ngamusyo muda kambeo gake. Gagi. Bono huduma za kwanza chikara chaka bunga basi tanga gikiali musumba wa mindunga kikinga kiaba. Pasa karara anse kabisa iga kagaragara. Maito muziko nege kone. Pasta kararu usiku wabwa kondenga kai. Ngakire raba iganga rangiriro uri muri nyagitari. Mukayo kuna pasta ko mokolere sign ngakara irangora ngiwe tengo ke iniande. Ngobade buya. Kara turisi miya ambulance kara digo ya kara diga ambulance kara nyekanyake. Ngiwe tenga ngupikiande ndorera macho konyo. Ndorera macho konyo. Ni muzwaje ndo albana. Ozwade dale. Tajiti ko kumoyo. Kera basa te ngaigwa agateba iga. Nje kwanza mbuga ngonale tinko manyo yintu kiamura kiti ante bege ntu kiandeta. Akataimuka yengoyo na bwadari de nirega na igeli yagi. Igwa. Akereza. Akateba na achire aiga kubuka kurwa bakera kubuka no mote byantu merebese. Nzederibya. Nzedere bo merebese. Kurwa butira manyekana muka yaga kyakora to jumuino. Lakini hata yo kulia igwa. Dera manyekana bakabona. Dera manyekana. Ageyelins. Kigosenda kwana. No nyale. Etukiora kwana. Lakini maliko wate banga muange birecha. Nere nagutame. Actually to wate banga ki. Tiga birecha po mosani one.
lakini nje nimbwate chinguru sana takontema no paka akoteme my friend nere nabwate chinguru chiaye nakubuliti alimonga umuntu uri ngoro ime n'uyu uri gura yes babwata na magokongongusa na bale ndio ingora abo nde chinguru bakoso ime kolengana nuko kolengana mnandochi mubazi tokata beti kunganjwikarasa iga ukunywa matunda taribo egetie kikire gane eke gane togendeka bose mugasire najete ke finally ajede mambi eishiwe yabanogire kire bwigire gisiria timati konye mukayo manyire sababu yagerete pasta akanyoru atachietio timati gosiko nyankia eresi kiaba kowe account ga kiti ngiche tiese genjo igwa ni right timati erojire mambi very early in the morning iyo muntu terande tigaki akaenda boya chisa isano chia butuko akasunguka ki gayuguru nyorire right the following day agaja 12 chia mambi mapema taboli taboli oyo ndina alika katebaga I'm longing for the day I will sleep yesterday. Yari kali tuka akora today. What does that do? Akora chisa chietani tisa asita kujigoro indero. Akora yesterday. Agi. Egazi ngongo sana. Tumalize shughuli bana. Angebire janera nagotame. Dago mutara mwanga. Bana omorembo ro kugenda uko yotunyana. Lakini bireja na baraka tena kuganye. Bireja bwate time wesaine sana for you. Na kigiti kya kabereke ganye. Inchira date kugenda. Inchira kwenda buo na kienga je maligano bagose nengale. No kubuli nabo linga ki. Ikona kiko ra bwate kitie kigare kabisa. Ke ureli. Yale gazeti ya Taifa Leo we manyeyo bana manga sinjira yo boikera. Gazeti ya The Daily Nation ni wata manga is a crazy Monday. Yo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero. KISII hey KISII Yenka yomobusi Radio Nambeyemo eboto manyi Yenka yomobusi eboto bosemia Inkaninka 94.1 yo 94.1 Yenka yomobusi